Muteti wa chama cha Wiper Patriotic Front kuliono mbunge cha Kibwezi West County ya Makueni James Kimathi Mbaluka ni wathuthia mwikana ene nthima sekta kivathukanio kwithiwa maikwatana kwambia milati kivathukanio ya kwiyendeesya iletona kumakwata ambau kwiyukilia kiukwati aina kavindani kala wavika kutetheesya sekta ya bodaboda musini wa Emali kwambia mulati wa utandithia. Mbaluka ni waweta ni vinda ya tongwe kukwata ene nthimba kwisila milati ne mulei mulingi na mauvu. Mwandano mwana kivila wa sekta ya bodaboda musini wa Emali vai weta kana makwata mbau kwisila milati meithwa matona kwiyukilia ukwati vate kuveka kana kutumika nae ni ateti. Tumetoka kwa siasa zile za kudanganya watu, lakini sasa sio kupewa samaki. Sasa hivi tumepewa doani ya kuchukua nini? So sasa tumetoka hapa chini, tuko mahali pengine. In fact, ngilwajile ba wala ni isi ya stima. Kana mwiona hata? Ngilwajile ba wala ni isi ya stima yu ya mbela ba huyu. Indilo rano kabutoru. Sawa sawa. Aina kavinane kau James Mbaluka ni wathuthia sekta ikwithwa maithukuma kwa wiku ikunekana kwithanthasya mbeange. Mwamina kwikia mbesa sienyu banking daily for 6 months. Yune muthi kuwa matatu ila mwenda kuwa. Nikenda withie after 6 months, you guys have grown, you have evolved from owning a petrol station to doing a different business. That is the dream we want to achieve. Bayenda sekta ifuthokanywa kwambisya milati ta iya kwiyendeesya kiukwati. Taisi station ye tiyenyu mwinyoka mundu wonde ukwenda a register na silingi maanaeli na ring no register o kanywa ta member alamba inoka the same day na discount ya silingi 3 niwenda kana tingo utithi ata member ambo kwa 3 shillings nundu ni wanywa and you can become a member onetha we wa probox ubecome member waba nikenda wanywa wiba ukakwata 3 shillings discount ya mautala unywa mundu longi wonde wa bodaboda twaisi onake a benefit from the same with the same discount ya 3 shillings. Now I mean no register the 10 shillings also